Bwega sana muridire wa Meru TV ukorobonge buthongi bu katha bwega burato inambere kwa twitirimana kaire kirimetha yetu ya ndeto eri ntuo ya Madaraka Day na kirikagira ati makora kunde withiritwo uri kora kunde otindite ori withiritwo na ntuo imbega ya Madaraka Day mianka 60 na yere kuma tukugwatira wechiathi bwetu twingwa kuinambere kwa tukibathaga twingwa kagito kara mubeberu athie nambere kwegwa kiumagarukaga na mukenya kana tio twingwa tuinambere kwegwa tukithukagia kanya gakwebatha turi twingwa imatagare kathumba nthiguru ya Kenya yithiritwe kinambere kwegikurukagia ta mugongo na imatagare kathumba tuma kiuthi nambere kimaendeleo twethire tukinambere kwegwa twikinyanagiria marame yithiritwe makinambere kwa makiaragirwa kirinkungu ino chia muthenya wa emunde ganko watogeni kirimetha yetu ya ndeto kawithira bambitagane Faminas wa Kimathi mwonanire wetu mathithio gorobwe muthini Jacqueline Makena na chietu tugachamberia kagitani aka gatwamberie na ikoneni nkongwero ino chia Madaraka aga county ya Meru na ara governor wa county ya Meru His Excellency Reverend Mutuma Mtwethinkia athia nambere kwa gitongoreria anyambura ino kana nkongwero ino chia Madaraka na ara kenini kia mairi ithatu igembe ya gatagati ati katongore baraba kurindenia kiatho giki na mwana munini wa governor Linda Kiome ma MCA batongoreretwe ni speaker wa Ayubu Bundi gatiga tongore bange Kathumba ajumbe Dan Kele Elizabeth Karambu Kairemia ibamo batongore barakinya bakurindeni ya kigomano giki na rwari runene rukinambere kwegwa rukiaragirwa muno atongore bakimeneria ura wari governor wa county ya Meru kora Mwangaza nontu bakwinambere kwegwa ki onakanaga kwinyangia thiri a county ya Meru ukurukira michemanire thirite kinambere kwegwa kiruthaga kagita na kagita na arendi kwithiritwo kiorua atongore bonthe kwinambere kwa bakinenkira governor Mutuma Kanya kwegwa kirutira Meru ngugi mungare kagita yake akainambere kwa kithira rerwende chiacha na ikethero ikiringo mwandiki wetu wa ndeto Mukili wa Nkunja no utwambiria na ripoti ino ni Madaraka Day yara ya kuthithiketa kianine kia maili 3 Igembe Central kiatho kikuyirinia antu Kathumba na baraba ukinyete kiatho ki hario ngavana wa Meru nwe Mutuma Mtwethinkia na munini o Linda Kiome amwe na bunge Kathumba hario kinya mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia mubunge wa Igembe Central nwe Ndani Kili Karitho amwe na kinya MCA Wanjia Wandi nwe Mwendali ura ukuwete antu weni nterigi ponthe bakiona ni kuwirirwa antu kwi ya Madaraka. Mimi sijawahi hudhuria sherehe nyingine hiyo ya kwanza tangu niwe speaker wa Meru. Go hapo ndo wera antubetu itukwenene ndo udi Ayubu tisherehe ngende wa kiomba gwita ndo gwira mwana ngavana wetu na county commissioner na timu yote kenda twania turamo. Administration is working very closely with all leaders of Meru and also the national government in the spirit of mutual cooperation and consultation. Noru bakionania kuria kwanero kuo nontu we manto ya witithua kianine ni Kawira Mwangaza nora wari ngavana wa Meru ende bakiwania kaha kumba kwithira kia kuthangalania thiri ya Meru. Kuomba unajua na pia ngavana tunataka kuomba usitushikilie sana kwa sababu wewe tunataka kwenda kudili na hiyo story wenyewe au unatuambia tusimame kidogo. Sisi sasa tutaomba utuachilie hiyo kazi ikiendelea, sisi twende tusort hiyo problem tumalize, lakini tunaamini county commissioner alisema atasort. Wacha tuone ile kitu itaendelea pale leo. Lakini kitu kile mtu yako disturb peace ya Meru akiura ando Meru ageta aonge na mitura raba ukamata torabele mitura raba ukamata na ichio watu na tukamata vile na kolokia view. Lakini hatutaki tufike hapo. Sema sisi si woga. Sisi si woga. We are the real sons of Mau Mau. So hiyo mambo hiyo kisirani inaendelea Meru kidogo kwa county commissioner ukiwa na His Excellency the governor huyo mama atulie alimpichiwa aishi huko anakaa asisumbue wa Meru ama namna gani Wote kumenya na turari tende nene turari tuterare ntakene kabisa bara nibo bakaria ba Mwariama nibo bakaria ba Baimunge nibo bakaria bandenda Kimathi nibo bakaria mekatilili wa Mensa nonto ibo ba utuma theri yithira yimbi kwamba my brother county commissioner ngangana na hiyo kolea, sikuambii ngangane na mtu, usingangane na mtu
ng'ang'ana na hii dhambi na mtu ataokoka. Uking'ang'ana na dhambi, mwenye dhambi ataokoka. Uhuru wa kukutana na mikutano. Tuko na uhuru ya maabadi na kuabudu na kufanya crusade na kila kitu. Tuko na uhuru wa kuzungumza. Lakini tutambue ya kwamba katika huo uhuru wa kuzungumza hatuna uhuru wa matusi, hatuna uhuru wa kuchachafu amani, hatuna uhuru wa kukoroga watu, hatuna uhuru wa kulete mambo ambayo hayawezi kuunganisha wananchi. Na mimi nimesema na nitarudia, Paruanja mbele yenu hapa tukiwa tunaadhimisha madaraka. Tumekabidhiwa madaraka ya kujitawala, kujisimamia, lakini hatujakabidhiwa madaraka ya kuja kulete vituko na kuja kuchafua amani. Mimi sitosimama na niache binadamu yeyote awe ana pembe ama nundu aendelee kuchachafia amani. Kila kitu kina utaratibu. Mikutano ina utaratibu, imeandikwa kwa katiba, imeandikwa kwa sheria ambazo zimepitishwa na bunge. Akina Wabudani Kili mheshimiwa wako hapa. Kwa hivyo wacha tucheze kwa mujibu wa sheria. Tuache kuchezea na michezo, kwa sababu hatimaye mtu ataanza kusema mimi naonewa, mimi namalizwa, mimi ninafanywa hivi na hivi. We have a duty to protect the integrity of this county and make sure that everybody else is secure. Oriu kira atongoria baba kiaria manto ya kwenye siasa. Kelele ikifika na huko tutapigania kelele huko nje, sababu hata sisi tunajua kupiga kelele. Kaya rogo bandawa kwa makabana nondo yau. Awe kama nalitangoe mama aibisha mama. Kenda ndobeto abeta imani, abeta imani wenu, na 2027 itakuwa hakuna shida, tunyosha maneno yako. Na muthia kiri gavana wa Meru Mutumanto Ethingia metie kurwa na murimo wa cancer, ni tucio metie kwa antu beto quality healthcare, ni tucio metie kuritana antu beto muno mantu yo theru nikenda tuendelea kurwa na mirimo. Untu boya thatu bora batumire akina Brigadier Mwariama na General Baimunge barwa na mukoloni nikenda turiruta kirigintu gitawa umaskini kana twiruta thina twirutokea Ameru bando ntiuga tukwirutokene kabisa ende thirikari ni uciumia na nkabwira mantu yara tukubwithia kenda tumokene gintu kia mbere twina county assembly ni tuciumitie kurwira gintu kiwitwa miraa. Nikiripotera Meru TV kuma kianine kia maili 3 Igembe Central, Mbeta Mukiri Onkonja. Ibwega mukiri wa Nkonja nuntu bwa riboti ino na nuntu bwa kinya mwingi kwinabere kwa bakibu Mageria kiri mambura mama kuonania ati kwina ngwataniro na kinya urumwe kiri atongoria aga kauntini ya Meru. Tureke na riboti ino tuthinara kaunti ya Tharaka Nithi na kutumenya bura watindano kiri nyambura chia madaraka na ara nkongoro chia madaraka ilothekirite kienini ya Kibogua na ara Chukagamba Ng'ombe na ara nyambura ino chithiri kitongorero ni governor wa kaunti ya Tharaka Nithi His Excellency Onesmus Muthomo Njuki na ara thie na mbere kana na ara nyambura ino thie na mbere kugiria kuja ngukuya kiri mantu makone siasa. Nyambura ino kwina atongoria kathumba tu kuma kaunti ino ya Tharaka Nithi bara MMCA bara bethire tubakina mbere kwa bakiwata ambaru governor Muthomo Njuki bathie na mbere kwa bakimenagiria bara batakuwata ambaru Njuki nuntu bwono bwa budget ya mwaka 2025-2026 na ara bethire tubakiwa kwina bao bethire tubagichangira anene kutigira ati rietwire kuthuka kana gutigira ati batikuwata mbaru budget ino tukurende nkoroki atongore bonde bethire tubakiro kuwatanira na kurutaniria ngugi amwe muno gutigira ati mukari wa kaunti ino ya Tharaka Nithi akuthi na mbere kwigwa akiunikaga kiari kagitani waku mujumbe Patrick Munene na thie na mbere kwa kimenagiria speaker wa bunge ya kaunti ino ya Tharaka Nithi nontu bakwingira MMCA kwigwa bamwe bakiregana na budget ino. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo na guturikiria riboti ino na njira enkinyaniru. Webu
mambura mamandaraka mambirie marama kuruthiritwo kienini gya Kibugwe matongorere twi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki aga karibeterete gukungwira mandaraka maragaruka na gutuika kieni gya gisiasa ara mwimba wa siasa oturirwo imuthini Karangi arakurugama augire kuri ana siasa bakuromba giti kia gavana bakithukagiria gavana Njuki rietwa na giukabira kuri antu be somewhere gwenda utumana kibo tafadhali tigani go create imaginary enemy kenda utuika governor gitikia governor kina contestants bana lakini kwe candidate na antu bao bathiete gakona ni bantu bona kenda bona gitikia governor no baborire Muthomi Njuki tafadhali wananchi si wajinga ibaije governor Muthomi Njuki na kurikia tamu yake mirike na peace na kireta account bantu amwe wo ukwenda kuromba itikia gavana pambana na antu babangi tia kwenda wikira gavana ni ndwani cia gavana Njuki no yakurugama arauga gutire na kanya ga ukabira ndeni akaunti ya Tharaka Nithi gutire nafasi ya kuga antu thiini wa Tharaka Nithi ati na kura matwire na ruere maragia sisi ni kitu moja ugacha kugwa meru yani kwirungamia meru ebo nwe kwirungamia chote ni tuyo twa Tharaka Nithi. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaongea mambo ya kabila katika Tharaka Nithi akiragiria Muthomi Njuki udiomwire mundi ni umbugire Muthomi Njuki nte wakuma baumu kumbira nyumaga nione muntu wa Tharaka Nithi akiuga baraba kwaria mantu ma ukabira kengo bathurwa gavana ikanya batete kuma na makwenda kuromba ite magitwa magira ukabila thini wa Tharaka Nithi mere maurite matungwa in fact mere bau ukona makienda kurethia kare mathaikite ni motwariragia no tutiomba gutumira ukabira ukiuga gantu makwa kuona gite ngenda kuona mundu karonga makamana uko athuro ni antu makama muci agwiturani na kiruka gite kia gavana so we nditwena antu metu mutikathungire ukabira gute muntu utikwa ni kuruta wira wakiathoni wagikimantu megi banjenti matirarega kwarirwa ara kwa njuno ma MCAs baraba kuri kiathoni gikibonekanite guga kuri na Francis ukwingira ma MCAs baraba angikuregana na banjenti ino when daddy was away nitwagire Francis wa kuringithia mubira akira gantu buria banjenti itembega hata hapa Tharaka Nithi kuna Wamunyoro iko hapa kwa county government ya Tharaka Nithi iko Wamunyoro, na ukiona Wamunyoro inazunguka iko na force nyuma ambayo inaisukuma kutaka kuharibu ile kazi inaendelea hapa na governor Muthomi Njuki. Wakati tunaenda kutengeneza budget, watu hawafiki, wako biashara zao, watu wameenda kuuza mafuta, wameenda kuuza kiraiku, wameenda kufanya kazi mingi, alafu anakuja kutupigia kelele wakati wa kwenda kupitisha hii budget. MCA Kithinji na Gaturo nabo bakiuga ma MCAs baraba kwira kariba kwago batikari ogoti bati batiri kuruthirwa maendeleo no amariku ugacokorwa MCA na kurunga makera wondi yake antu matikari ogoti lakini wawe mwene agacoka karunga maringi akauga na kwenda maendeleo wake kurutwa wira niyo no nkorombe kwire MCA orokera antu make matikari ogoti anagwake gutikatwa wira nondo gakwenda mbesa cidranwa magumoni isi ngithiranwa chuka isi ngithiranwa chogoria icoka guthie kumutumira gwake na antu make arimera matikaribe antu ni mathiere mera antu mao matikaribe ugoti ate tax etikaribe kuri thirikari ya Tharaka Nithi ugoti wa Tharaka Nithi tukarega kuwona tutiumba kwigwa tukiruga maendeleo kwa une ngorigwa bokera muntu umwe utikoria mbia endero kwenda kuribira nyoni Mubunge wa Chuka Gamba Ng'ombe Patrick Munene akurugama aratumura muimba araugite speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu noe ukuingira ma MCAs barabange baregana na banjenti ino ndura kwino kuona irambiria ukurumanga gavana thaino ni utiambanirie nani tene ganta amenyaga na nenda gwitiria ni gavana nkaurie Muthomi arekarire atia kandi ni muntu ibithanĩtie au kaunti acoka ateria mburuka make mairi amera mugetikiria batu akaruta wira muno atecindika riu ndageria kuruta wira ukagithate muntu atibithagu angani budget ya kupinga angani ndo kama wewe ni speaker ufanye kazi ya speaker kazi ya governor ni ya kufanya maendeleo na ya mjumbe
wakwithirie kareke wano mundu gukwantu mauga kareke ni muntu mumai akwikirite coordinator wa CDF wa mubagarania bururu lagwa muntu mwega muthuru wa PC agwo charingi wa mubaragania pe ndiguchoko baragania no anayo ino tutikurekeria no ntugo twigite ntureke ya muntu ndi muntu no twika ntureka mano ndenda gutinda kugwika ngomanguo Pato akiuga Mbabu namenyerete kurwa na mirandi ya maendeleo na kuoguna batiri gukinyithwa muthia. Gavana komaino tugutinda kubitha gavana nitubeja kwa rugono twira kwa Kenya mukore abithire mbite nguoni ni mbiti tubithite nguoni no abithire nguoni ino mbiti nthuku muno kana ja gutwira oringe mubiro tutethie jajo chwa kiuga kaba gutiara mwitekea Ara no Gavana Njoki onekanire kwira Pato na rekane na muthuro thaino nontu kagita gagakinya na baraba kuregana na maendeleo bakona bura machweri monere kithimani obange twakinya anami mukero wale mwiri nontu bara tuthiite tukumege tuma mujumbe wachuke kama ombo tule na utikage maketa thaino rwimbo rwakinya mauma kwaria thaino tigana na mone mara makwenda kwale ni mali ende gakinya ende gakinya gute muntu watalirwa boria aragia na boria dunga washindano tugatara wirona muntu rutite o muntu rungame mrukieni wake na kwa kweli antometo madarakari madana tukasia antoma tumechuka kama ngombe madana tukasia ni antomra medoro makenya bama diete na india ya kuina rumbo magakothekia magwokothe ntuko yale ntukwira mkwiraga ukerwa ni mwiri kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo Bwega nontu bwari boti no murimi wa mbogo na indogire kaire ndauga ati muntu murume omuge ati nainagio thakabo wake migwani kana ati nainagio thakabo wake areke kumaga karibu na migwa tulekae na riboti ino tuthi kiri thirikari nene kana kiri mugongo wetu wa Kenya na arantu ye munde ndero ya Kenya thie nambere kwe kungura mianka 32 kuma Kenya ekwe nambere kwe kiwata we wathiwa kwe watha bongwa eno kumenyekana na ruga ya maoni monitor Madaraka Day na aranyambura ino ithie nambere kwe gitongoro ni mutongoro mugongo mukathe President William Samoei Ruto na arakeni ni kia Raila Odinga Stadium County ya Homa Bay gati tongoro baraba kurindeni ya nyambura ino na mwana mugeni munene kuma ndhuru ya Slovenia na ara rais ya thie nambere kwa keragire Mantu Kathumba muno makoneno thie nambere bo mugongo wetu wa Kenya kiriro rero wa rais na thie nambere kwegwa kiuria Kenya gutigira ati bena wirigiro na witigio na thirikari ya Kenya kwanza nontu Mantu makaina nambere kwegwa makiagagira na thiro gitari Mirandi Kathumba ya thie nambere iregwite kinyithaniria kagita kwethiritwari utongoria ni muno Mantu makonena gukiria uchumi Mantu magukiria barabe na arungwire jikene muno ta bottom up na arethiritwo akigawirane ati Mantu makaina mbere kwa makiagagira nkuruki nontu bena witigio na thirikari ino na muno nkuruki kimeneria baraba kugera minyiri ya siasa kire thirikari ya Kenya kwanza akiuria ibaraka na siasa nontu tikagitaga siasa na ikagitaga kurutira antu ngwe kire nyambura ino munini wa rais deputy president Kithure Kindiki na ukarikire mambura mama ora wari prime minister Raila Odinga na ukarikire mambura mama Gladys Wanga governor wa Homa Bay katika tongoro bange Kathumba tu baraba kurindeni ya mambura mama bare waziri ma PS na ajumbe Kathumba ndeni ya nyambura ino chia muthenya wa imunde
I speak to you today with a deep conviction that our country is firmly on the path to stability and progress. We have weathered turbulent times, navigated serious challenges, and through courage, policy decisions pursued with resolve, we have not only stabilized our economy, but also charted a clear course to long-term prosperity. Since August 2022, Kenya has recorded an average annual growth of an average of 5%, outperforming the global average of 3.3% and the regional average of 3.8%. Just last month, the International Monetary Fund projected our GDP to reach US dollars 132 billion. That is 17 trillion Kenya shillings, making us the largest economy in our region and the 6th largest economy in our continent. At the same time, inflation has declined sharply from 9.6% in October 2022 to 3.8% in May this year, well below our target of 5% and bringing welcome relief to households and businesses. This reflects the strength of our economic fundamentals and the impact of our bold reforms. During the same period, the shilling appreciated by nearly 20% against the US dollar, from Kenya shillings 162 to Kenya shillings 129, making it one of the best performing currencies in the world. The central bank rate has decreased from 13 to 10%, lowering the cost of borrowing and spurring private sector activity. Additionally, our foreign exchange reserves now stand at US dollars 10 billion, extending our import cover from 2.5 to 4 months. Bwega na boa kariba bore kingori herare wandi ya nkwene imenti ya bwana itibele utubakina mbele kwa wakebu mageria na kuromba mujumbe wao Dr. Shandak Mwiti kwa wakebu mageria na kubwatariria imbiyoere kire finance bill na arabele utubakwa wabatiko wa imbireku na bakendaga ende bumeria kuthina mbele kwa wakerezagira karibaba Jeff Gituma no tubangirite ribotino nabo akaliba bure kingori erere nkwene kirigisigo mbunge ga South Imenti ni baumirite na kuria mujumbe Shandak Mwiti nethere akibaitana mandu ja finance bill 2025 ni kenda bakamwa rutha ro gukurukia mbiru eje kana kumigwithia Daktari Mwiti no mo bara bakuthithia finance bill ndene Kenya eje lakini ataondi public participation eja tugeja nkobo South Imenti batuto mwera uratokonda finance bill wethithwa oni kiambera ndena mwana kinya skuru thai form 4 na finance bill thai ejete yere kiabairia kurira mwana kigerio oni kwa ndo mo gasafa na ndaringirite na no ndaringire kurekwa mando finance bill Dr. Shandak hakikisha ko jangraudi na batu ojukia maoni zetu omenyora batu tukwenda na kwa watu ko uteja ngraudi na ojukia maoni zetu ukaringela finance bill kura buru ekareo nuntu tethira yetu tethaya nuntu nguge enu kuthikaira esau kwa hakikisha bantu jajo ndibugita ute na benefit na antu bara bakuringira kura ba South Imenti wethikira bara bari iguru riaku finance bill ibo kuga finance bill we karara ora uge yesa oringa kura kurukia finance bill uteja twita utetwita tukarithia ndio turi antu bakwa tuthithia atia turi mugongo jo korotio tukwinyire kaburu twegeria kumara wageria gweta thokone ogura gitunguru uketha ati gitunguru taxi citetie ukiumaria rigore aku endi akiuga wetete wona kibao giaku iguru uketha kibao kirigitire na twegeria twa tukamberia ndetukaga nkurukia kalibaba ni baugite kinya mawira ne mujumbe ujo abaete kagita ga siasa atithirite akija ingia ato Dr. Shandak ejete na manto mainge mono tu promise ta ja yuthi ende achoka to nigeretu buru ayo ke jota ga mantu jala agita nyanto bala to atare tentore na atare te akuru banduki yao bawi bo adikaira
ene na to turenda umura atiri weta rutera lo sport utikintu nyaki mo tugitira utikeni nyaki mo agitita guku twina ligi tienderete ambere utirigi nye mo sponsor ayudi no bakaraboga mantu jonde batu atukiririte ja ayudi atwethia aethia tutina ngugiburu kini form 4 grade 9 grade 6 yu ikwererwa batu nyako tije twete twambia mbechana cia kureaga magerio tukarea magerio twitete mbechana twategera skuru ciongo tukaigua mweshimiwa ora tugwita mweshimiwa wariuga mbeca cia saino state house tukauga state house gekara ya kiate batu twitwingunya tutikumbochia kira no state house bako mbeca cia magerio ri ciete state house bakirikiria Karibaba ni banyuite na kamwe nandi bakethira bakiania mujumbe ucu kiri kithurano kia 2027 tuli mwendo mwira uyu daktari mwiti ogwe nonto ogwe watiethirie urwa vieta utura ndegene kiani kia mitongo ikyo kugothithirwo kinya yake onde utegwethikia ku muntu ngi na ndege ni kintu ndei wiri baru kanga ikabikibiki na ndegware ontoro urondege mome twebere tuthure oro category ne yetu tututhure muntu ro wira fone yetu utoka ukakaebia ni bia ndege nonto kona ndio karere ya murungu ankwenda kwira uma 2027 tugweterete ya mubira okona inyo gitatea Shandra kiato kwere aju tiga kuigwatia kioro gike bure kingori batio twatere kathara kura ni untu bwaku tukiuga we mwana wetu ankuene hende gato kwere 2027 ukageria kwaria na atuore mo ene ndakuringera campaign twena bapie bara wengere beta baniki urareta kabangi gikamba urareta kamba uganti thomi kanta nyongo gewe pie nonkwanda moria woni thomi nyani de nyongo gewe pie nkiripotera Meru TV Mbita Jeff wagitumam ibwega na cio nkungwiro cia mambura mamadaraka na aratharaka chithie na mbere kuikirutikagira sub county ya Chiakariga itongoreretwe ni Mary Lailubo ni DCC wa Guntuku na arainde kuthie na mbere kukeragira mantu kathomba tu ndeni ya nkungwiro ino DCC yo akithoma kinya riboti ya mutungiro mugongo mwandiki wetu wa Ndeto kumanterino cia tharaka ndagara weguna nwewe na riboti ino Mandaraka mendere akamtegoria Kenya ntereja tharaka no makothiete nambere subcounty ya Chiakariga metongori DCC Mary Lailumbi. Tunapoongea mambo yanayohusiana na madaraka ni madaraka ambayo wazazi wetu walipigania kutoka kwa mkoloni, na hii madaraka tulipewa ni ya kutumia ili tujijenge. DCC Lailumbi akithuja kanyaga kugutetera mubango wa thirikari wa affordable housing. Tunapoongea kuhusu mpango wa nyumba affordable housing, unajua huku kwetu sisi tuko na mashamba mengi na makubwa, tunaweza kosa kuelewa, lakini ukiangalia wale watu huishi maisha ya uchochole, kwa sababu mojawapo ya lengo la kuwa na hizi nyumba za affordable housing ni ili kukabiliana na lile janga la kuenea kwa mitaa duni. Wale watu wanaishi kwa mitaa duni hawana heshima. Unaona mama anaishi na bwana na bibi na watoto wao, lakini nyumba ni ya mabati. Nyumba ni ya hakuna choo. Na tunapoendelea maisha vile tunaendelea, Wakenya tunaendelea kuwa wengi na ardhi yetu haiongezeki, lakini tukijenga hizi nyumba zikienda juu zitaweza accommodate, let me use that word, accommodate wa Kenya ambao wanaishi kwa zile njia za uchochole. Agakiruta mukano munene kiria thuraniri na atumiri Njobi Ndege watho. Tafadhali, kwa nini sasa wewe uende ufungwe mwaka mmoja wote huko nyumbani? Kwa nini utoke faini ya 1,300 unapeleka title ya shamba kotini ndio uachiliwe? Utaambia nini watu? Utaambia nini jamii yako? Hivyo hizi pombe mwachane nazo, hazitawasaidia. Narankulu DCC Lailumbi athuchite kanyaga kukuria ntongoria gutigiria bakuthikiria akari. Tafadhali viongozi wenzangu, tusikize wananchi na tuwe na heshima viongozi katikati, ndio tuweze
kufanyia hawa wananchi kazi. Mambura marama wetegetwe ntongoria mwanya mwanya cia gisiasa kuma sub-county ino na ujo Bishop Mwathi na rengeria gisiasa kimenyekana ta Kanugu aragutwa kiringo ni atumire kanya ga gukuthetera kariba cha kariga gutigeriba kugwata taito. Asante. Hapa kwetu tuko na location 6 na location 2. Katika hizo location 6 hazina title deed. Number 1 ya Kariga Mbii, ile ambayo wewe unakaa kwa sasa hivi haina title deed. Hawa watu wanasumbuka sana sababu kwingine kwetu walipata, lakini hawa watu wa Kariga hawana title deed. Number 2, kuna watu wanaitwa wako kule kunaitwa Murinda na Kurungu. Hawa watu wamekaa muda mrefu sana bila kupata title deed. Tunaomba watu wetu wa Kamarandi, Kamanyati washughulikie zaidi hapa Chakariga sababu ndio watu walio katika ile area imekauka sana. Na kirebo agebora mandaraka mama magukari na mandaraka memde magonkenia nonto ndisi wetu kana ndisi wetu awetigiria mandaraka maruthiro masinani na haraka Kamarandi na ndi umwe wa tongoria ba Chakariga ngukena na ndaugi bwega. Number 2, antu baingi bakona ndi umwe wa baraba support mantu ma kithomo endene Chakariga ward kiri ana barato support mibira na inkwenda kwira CDM kinywa tafadhali via vya thoni vya nture akuma pema na antu bakwenda kuwe sauti hakuna usupport. People of Kamarandi or Chakariga ward, they have not experienced that power, that self rule, that ukoroni ba tutigere weya ditomba kwe batatwingwa representation era to directo nara ya nene beto, especially the elected leaders nanto bakeja go chip in, at least bakaba kuona that power, that self rule kere ananchi bake kuma sub-county ya Chakariga gichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna. Wega nyuma ya chiari ba chukuru ya Rwampo kuina mbere kwa bakinga wa bichichia mwarimu munene na kugabatiko muri ya NDDCC Meri Mwangi nethiritwo akiumira na kwaririo ntubu akiuria chiari baba kurekana na siasa ile bawikira kirimantu makoni kithomo. Jeff Kolekaire no tubangirite riboti ino. Nyuma ya chiari ba chukuru ya primary ya Rwampo kuthithia maandamano ja makire na kuinga mwarimu munene wao Daniel Rwito aria kinya bethire bakingo obisi yawe na mbao na kuga nethirite agitumira buthuku into bya chukuru o amwe na chukuru eje batu achiari ba Rwampo primary. We are frustrated, tumechoka na Rwito. Enough is enough. Batu toga Rwito masti go. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Tore amwasi ari. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Na kuma na alwa. Maandamano ya ndugu sionde mwaka mwalimu hete. Koteko nova, kotokera. Matata ja chiari baba nande ne jakinyirite DCC Meri Mwangi obisine yawe ne aria akiaria muthenya jo narua ari nterecha mitungo kiri kigongwana kya Mandaraka Day. And we have listened to the issues addressed, ile issues murisema za mwalimu, management of resources, hiyo yote tumesikia and we are handling it. We are handling that. Sawa? Tunaangalia hiyo, kwa hivyo tutapatiana mwelekeo. Na wazazi tafadhali, na wale ambao hawajaridhika, musiende kwa hiyo shule ya Rwampo on Tuesday. Don't go there. Na sio wazazi hasa. Kama we unajua huna mwanafunzi kwa hiyo shule tafadhali. Wednesday tumepanga mkutano ya kukutana na nini? Na wazazi. Iko haja kweli ya kwenda hiyo shule tena Tuesday? Sio sasa ni fitina? Eti fitina? Kwa hivyo tumeshauriana tafadhali, please keep off that school. That is a property of the government, for the community, for the benefit of our children. Kinyankuruki no leti achiari bakethira bagikira siasa kirima chukuru jao. Meona baadhi ya watu wengi ambao wanaenda maandamano sio wale wazazi. Nema kana tema.
You are on our lookout. Tumekubaliana na security team, hatutakubali shule ifungwe. Sio ya Rompo peke yake. Kwena shule kama Burie King'ori, kwena Mikombone Primary, kwena several other schools. We will not sit down. We will not allow shule ifungwe kwa sababu ya siasa. Nĩara nabo bakiaria atongeria bandhuki mbithi bakurikia thone giki ni baugite batina ga gukungwira ni untu thirikari nene mawirane jonthe ethire kiejana ni remi kujojuria ya Madaraka. We as youths, we have very few to celebrate. Actually hatuna freedom. You find us tunakuwa abducted, we get killed when we speak, when we do something, when we express ourselves. We are not happy. We are not happy at all. Hatuna anything to celebrate. Ni vigogo, naona kama ni vigogo tu anasherehekea siku ya leo ambayo ni siku ya Madaraka. Kwa sababu sisi kama vijana ambao wako sahi ni miaka 62 imeisha tangu nchi yetu itoke kwa mikono ya mkoloni, lakini hatuna kile cha kujivunia. Inakaa Madaraka ya siku ya leo kwa vijana ni kama ni kinaya, kwa sababu vijana siku ya leo we have nothing that ambayo tunaweza sema serikali imetufanyia. Kwa hivyo tunaomba serikali kama sahi budget inapoenda kutengenezwa, ikitokea tunaomba ikuwe ina empower that youth mwenye ako huko mashinani, ili pia yeye mwenyewe asikia kwamba anasherehekea Madaraka Day. Sina kitu cha kusherehekea leo kama kijana, sababu serikali ilituahidi, serikali ya William Ruto wakati ilikuwa inatafuta hii kiti, walituahidi mambo mengi. Walituahidi kazi, walituahidi watatusaidia sana kama vijana. Lakini kutoka hiyo serikali ilipochukua usukani, hakuna kitu tumepata. Walituahidi sasa National House, mambo ya kujenga manyumba watatuweka hapo, hakuna vijana. So vijana sisi hatuna kitu ya kusherehekea leo. Mambo alituahidi hatuna, we have nothing to celebrate. Na tunaambia serikali, sisi serikali hatujafurahia. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibwega Jeff Wagituma nuntu bwa riboti enu na njira enkinyanire kuma na nkalo chemwanya murithire wa Meru TV. Ntu wako inambara kwegua ugitara kuritha Meru TV TV yethere twagitamba na gwetirira kunthe kathetuni kamumiru na ibwega kiri baraba onthe bathi ya nambara kwegua bayekongwagira ntune ya Madaraka Day yewe munde Meru TV na Kinyathire FM tutindite na arantere chia Isiolo na ara tuthirete twina ntu wembega sana na akiri na arantere chia Isiolo na kuinambira kwegua tukiwiranagirwa amwe kiri ntu ino na antu bainambira kwegua bagitigira guma Meru TV yethere twakinambira kwegitamba na wetigirika akunthe kathetuni ka mumiru muthiago mona tukubangire togorobwe mundi niyo kawethera bambitani Faminas wa Kimathi monanirie wetu wa mathithi ni Jacqueline Makina utweroronge Ramsey na Alex Ibo bethiritwe bari erekere betu tugakwendera kagita kega nyuma kagita tekura Njeri wa Cheupe akainambira kwa gicokaga na mubango wa rumuri rwa siasa koguo tikathi kuraya na ugorobwe mundi akegwa watinite na mheshimiwa Kirimango Shini kuma na aragishigo bunge ya Central Imenti akainambira kwa bakeragire mantu mwanya tu makonenie na mwerekera iyo mugongo koguo etera wewe imbio Njeri wa Cheupe kubanganiritie kagitani yako ethero na utu bwega.